Дали вам се сърце стегне сваки подкада на вашим драгоценим малинама, видите нещо чудно? Неко пего, необично израслино или нова язивок инсекта. Одмах замишляте найгоре сценариже, болести, щеточине и пропаст целе бербе. Али ща ако вам кажем да от 90% случажева паничите без разлога? Ща ако вам кажем да неке от тих страшних ствари заправо помажу вашим малинама? У данашнjem видео разоткривамо най-вече заблуде и страхове баштована. Останите са нама до кража, jer ćete saznati kako да престанете да будете неприятел својој башти и почнете да разумете нđен тајни джезик. Спремите се, jer после овога, своја малинет ćete гледати потпуно другим очима. Малина nije само voće, za mnoge od nas она je ponos, radost i simbol slatkog ljeta. Uložili smo trud, vreme i ljubav u svaki žbun. Zato je potpuno razumljivo što svaka promjena na njoj izaziva alarm. Živimo u vremenu gde za svaki problem postoji rešenje u boci. Fungicid, insekticid, herbicid. Industrija nas je naučila da na svaku nepravilnost reagužemo hemižom. Taj refleks vidi problem, prskaj problem je duboko ukorenđen, ali taj pristup često pravi više štete nego koristi. Ubižamo korisne organizme, narušavamo prirodnu ravnotežu i bespotrebno tružemo zemlju, sebe i svoje plodove. Pre nego što krenemo u detalje, hajde da se dogovorimo. Danas ćemo naučiti da prvo posmatramo i razumemo, a tek onda, ako je zaista potrebno, delujemo. Ovo je prvi korak ka tome da postanete pravi dačni agronom, a ne samo neko ko prska po uputstvu. Prva stvar na našoj listi je nešto što mnogi odmah proglase za opasnu gljivičnu bolest. Zamislite ovo, šetate kroz svoj malinđak i na starijim drvenastim stabuljikama. Primetite sive, zelenkaste ili žučkaste mrlje koji će izgledaju kao nekakva kora ili lišaji. Prva misao. Gotovo je. Gljivice su napale, mora se seći i prskati. Ali станite, duboko udahnite. To što vidite su zapravo lišaževi. A lišaževi nisu bolest, oni su fascinantan simbiotski organizam, zajednica alge i gljive. Oni uopšte ne štete vašoj malini. Ne crpe hranu iz nje, ne napadaju je. Koriste stabljiku samo kao podlogu, kao oslonac za život. Šta više, lišajevi su pokazatelj izuzetno čistog vazduha. Ako ih imate u bašti, to znači da je vaše okruženje zdravo i nezagađeno. Dakle, umesto da panično uzimate makaze i prskalicu, trebalo bi da se potapšete po ramenu. Stvorili ste zdravu oazu. Najbolji tretman za lišajeve? Apsolutno ništa. Pustite ih da žive i budite ponosni na svoj čist vazduh. Idemo dalje. Primetili ste čudne, nepravilne pege po listovima? Nisu baš kao one iz udžbenika za bolesti, ali vas ipak brinu. Možda su žučkaste, smeđe, čak i ljubičaste. Opet, alarm se pali. Međutim, pre nego što dižagnostikujete plamenđaču ili antraknozu, razmislite o ovome. Da li je u poslednje vreme bilo naglih promena temperature, jakog sunca posle kiše? Možda ste malo preterali sa nekim đubrivom. Ovo što verovatno vidite su fiziološke peke. To nisu pege izazvane patogenom, već reakcija biljke na stres iz okoline. Na primer, kapljice vode na listu na jakom suncu deluju kao lupa i mogu izazvati upekotine. Nagla hladnoća može izazvati ljubičastu bođu zbog poremećaja u usvađanju fosfora. Čak i nedostatak ili višak nekog mikroelementa može se manifestovati kao pegavost. Kako razlikovati? Fiziološke pege su često nepravilnog oblika, jasno ograničene i ne šire se na tipičan način kao bolesti. Šta uraditi? Identifikujte uzrok stresa. Ako je sunce, obezbedite blago zasenđivanje. Proverite režim zalivanja i đubrenđa. U većini slučajeva, biljka će se sama oporaviti kada se uslovi normalizuju. Dakle, ne prskajte, već posmatrajte i razmišljajte. Vaš problem se često otkriže slučajno prilikom presađivanja ili kada kopate oko korena maline. Izvadite sadnicu, a na korenu vidite nešto što liči na beličastu, paučinastu buđ. Panika. Gljivice su napale koren. Biljka će uginuti. Mnogi u strahu operu koren, pa tapaju ga u fungicide, radeći medveđu uslugu svojoj biljci. Jer ta bela mreža nike neprijatelj. Naprotiv, to je najbolji prijatelj vaše maline. To su mikorizne gljive. Ovo je savršen primer simbioze. Gljiva naseljava koren biljke i stvara ogromnu mrežu hifa, produžavajući korenov sistem i do 100 puta.
За узврат, глива от билке добия шечере, коджо производи фотосинтезом. Шта билка добия? Способност да изземле, освожи много више воде и хранливих материя, посебно фосфора, коджи е иначе тежко доступан. Билке са добром микоризом со здравие, отпорни е на сушо и болести, и даю болджи рот. Дакле, ако видите ту белу мрежицу на корено, той е знак да имате здраво, живо землище. Трябва да славите, а не да се плашите. Никада не скидайте ту мрежу и не третирайте я хемиджом! Прелази му на свет инсеката, коджи е често извор най-вечих страхова. Видите на листу малине нещо, що личи на малох, црно-наранджасток алигатора. Изгледа джезиво. Агресивно, сигурно е нека опасна щеточина, коджачевам по джести цел малинджак. Рефлексна реакция е да го сгнечите или попърскате инсектицидом. Управо сте направили огромно грешко. Управо сте убили едnog от най-вечих защитника ваше баще. То створенже е ларва бубамаре. Да, он е сладке. Цървене бубице са тъчкицама, коче свиволимо. Пре него, що постанолепе, он е пролазе кроз фазо ларве, коче изгледа прилично застрашуюче. Али у той фази, он е суправе машине за унищаванже щеточина. Една ларва бубамаре може поести и до 500 бильних ваши током свок развоя. Он е су ваша безплатна, биоложка войска, коджа чува малине от напада. Уместо да их убиете, трябвало би да их не гужите. Научите да их препознате. Ако их видите, той е отличен знак. То значи да имате уравнотежен екосистем, у коме предатори контролишу щеточине. Ваша баща ради за вас. Спустите пръскалицо и пустите мале алигаторе да раде свой посал. Говорецки о корисним створенджима, хайде да поменемо най-чещ схек и най-умражениек станара баще, паука. Признаймо, многи от нас се еже на саму помисал на них. И када видимо пауково мрежу разапето измеđu грана малине, прва реакция е да я унищимо, а паука отерамо, или, još горе, убиемо. Пуно е паучине, то е пърляво, сигурно е знак нечега лошек, мислимо. Овде е ключно разликовати две ствари. Едно су обични пауци, предатори, кои праве своje мреже да би ловили инсекте. Друго е цървени паук, сицхушна гринджа, којđа есте щеточина и која прави густо. Фино паучино преко листова. Мрежа обичних паука су корисне. Оне су замке за мушице, комарце и разне друге, летече инсекте, коджи могу бити щеточине. Сваки паук у вашoj бащи е чувар коджи. Неуморно ради. 24 сата дневно, 7 дана у неделии. Они су дел природне контроле щеточина. Ако их уклоните, нарушавате равнотежу и отварате врата за инвазию нежелених инсеката. Зато, следечи под када видите мрежу, загледайте се мало болдже. Ако видите класично мрежу и нjenог станара, захвалите му се на помочи и заобиджите га. Он е ваш съвезник, а не неприятели. Ово е забуна, коя често погаджа почетнике угадженджу малина, прошла е берба, есен се ближи и примеч хушете да су стъбълджике кодже су донеле род почеле да менджаджу буджу. Постаджу смеđe дървенасте понекът са неком върстом рдже на себи. О, не, рджа малине, опасна болест проширичхе се на све. Починя паника и размишляње о радикалним мерама. Али, овде е реч о неразумеванju животnog циклуса малине. Вечина сорти малина су двогодишнije biljke. То значи да у първой години изданци расту, а у другой години доносе плод и након тога природно одумиру. Та промена будже, taj дървенасти изглед, той е сасвим нормален процес старенджа и одумиранджа стаблике коđа е завършила свою мисию. Она е дала свой допринос. То ни е болест која ще се проширити. Шта треба урадити? Управо оно що се и иначе препоручуе у агротехници. Након бербе, или у касно джесен, све стъбълджике коđе су донеле род треба отсечи до земле. Time се не борите против болести, веч едноставно укланджате стари дел билке како бисте направили места за нове. Младе изданке коđи че донети род следече године. Дакле, то ни е рджандже от болести, веч частно пензионисандже, вредне стъбълджике. Долази пролече, ваше малине починju да листаđu, али примечхуете да су листови, посебно они младжи, добили неко чудно любичасто или цървен касто ниянсо. Изгледaju болешливо, неохранđено. Сигурно им нещо фали, или их е напала нека вироза. Ово е još jedan пример gde biljka komunicira sa nama, a mi ne razumemo njen jezik. Ta ljubičasta boja je najčešće posljedica nakupljanja pigmenta antucijana. Антуциджан е природна защита biljke od stresa, a najčešći stres u ranu prolečje je hladnoća. Kada su noći još uvek hladne,
biljka usporava svoje metaboličke procese. Jedan od tih procesa je i usvađanje fosfora iz zemljišta, koji je ključan za energiju. Kada je usvađanje fosfora uteženo zbog hladnoće, biljka proizvodi antocijan. To je kao da biljka oblači kaput, čim temperature porastu i ustale se. Biljka će ponovo moći normalno da usvađa fosfor i listovi će povratiti svoju zdravu zelenu buču. U ređim slučajevima može biti znak stvarnog nedostatka fosfora u zemljištu, ali u proleće 99% šanse je da je krivac hladnoća. Šta raditi? Ništa. Budite strpljivi, sačekajte toplije dane, ne žurite sa đubrenđem. Za kraj, nešto što izgleda zaista alarmantno. Na tablici maline primećujete zadebljanđe, neku vrstu kugle ili izrasline. Izgleda kao tumor, kao nešto potpuno neprirodno. Rak stablđike. To je često prva, panična dižagnoza. Ovo jeste oštećenje, ali najčešće nije ni približno toliko opasno koliko izgleda. To su gale, a izazivaju ih ose galice. Ženka se položi jađa u stabljiku, a biljka reaguše tako što oko larve koja se razviža stvara ovu izraslinu. Larva se hrani tkivom unutar gale i zaštićena je od spoljnog sveta. Izgleda ružno, da. Ali da li je opasno? U većini slučajeva, ako je u pitanju samo nekoliko gala na celom malinjaku, one neće značajno uticati na zdravlje biljke ili na rod. Protok hrane i vode kroz stabljiku se nastavlja, možda malo otežano, ali biljka to kompenzuje. Panično sečenje i uklanjanje cele stabljike može napraviti više štete. Posebno, ako je to stabljika koja treba da donese rod. Šta je pametan pristup? Označite stabljike sa galama. Pratite ih. Ako vidite da se biljka iznad gale suši, onda je uklonite. Ali najbolja mera je preventiva. Tokom zimskog orezivanja, pažljivo pregledajte stabljike i uklonite one sa galama pre nego što nova generacija osa izađe na proleće. Bez panike, samo pametno planiranje. I eto, prošli smo kroz 8 strašnih stvari koje zapravo nisu razlog za paniku. Od bezopasnih lišajeva koji svedoče u čistom vazduhu, preko korisnih larvi bubamara, pa sve do prirodnog procesa starenja stablđika. Šta je zajedničko za sve ove primere? Poruka je jasna, vaša bašta je složen, živi ekosistem, a ne sterilna laboratorija. Pre nego što posegnete za hemidžom ili makazama, zastanite. Posmatrajte. Pokušajte da razumete šta vam biljka govori. Najvažnije oruđe svakog dobrog baštovana nisu prskalica ili đubrivo, već znanje i strpljenje. Nadamo se da smo vam danas pomogli da svoju baštu vidite kao skup saveznika, a ne samo kao bojno polje protiv bolesti i štetočina. Hvala vam što ste gledali. Ako vam je ovaj video bio koristan, obavezno ostavite лайк i pretplatite se na naš kanal Дачни агроном za još ovakvih saveta. A sada pitanje za vas, koja je to strašna stvar koju ste vi zatekli u svojoj bašti, a za koju se ispostavilo da je potpuno bezopasna? Pišite nam u komentarima, radujemo se vašim pričama.